Semohe ngwana mme ke kgona hore jwale re kgona ho bonana o kgona ho mpona ke kgona le ho bala melaetsa ya hao hodima hlooho metsotso 12 ka morao hora ya borobonga ha ke o kope ka boikokobetso bo boholo hore ha o le mmileng hona jwale kganna hantle ke bele ko kope wena ya seng a itukiseditse ho ya Pasekeng tsama hantle ebe ka mokganni wa koloi yo tla beng o tsama ka yona o tla hlompha melao ya tsela wena ya tlang ho nka tjhaba sena se setle ka bese etsa hore bese ya hao e be e loketse tsela ke a o kopa ke batho ba bangata ba hlokahala mebileng ya rona ka baka la ho se hlomphe melao ya tsela re nakong ya Paseka ngwana mme hlompha melao ya tsela ke a o kopa ha ko laele ke a o kopa ke a bona John Smela ke a bona Detley Ntabia ke bele ko bona le wena Sana Mokwena Kendia ke na le wena o sengona mohaua makhalemele mapaseka ke a bona nanon la makhulong a matala pegi molo wena Thabanga Tlalenga le Phumla mofihli o kene makhulong a matala engie ko bona ko shabile makhulong a matala Eugene Khotso Mantsane Khotso Lucy Dumela Lomile Makatleho Molwena Thulane ai untate mure ire o seng hona ke re ho wena mahlonono a maholo hona le ntho tse pedi tse tharo tseo di fihletseng le monsena ke o lakaletsa katleho le mahlonono ha ko lebohe wena ya phelang ka thabo lerato le nyakallo lapeng la hao ha ko lebohe ngwana mme wena yo reng ha o kena ha hao lapeng ebe thabo fela ha o tswa o tsamaya bana ba sarelwe ba re ntate o ya kae mme o ya kae bana ba sarelwe ba utlwe bohloko ha o tswa o tsamaya ha o fihla ebe thabo yena e kekeng ya lekanngwa modimo wa o rata ntate wa ka Jesu wa Nazareta o rata holo ebe ka o ka dula ho le jwalo lapeng la hao ere ha o kena ka lapeng la hao ha koloi ya o iduma hekeng ebe thabo fela ka tlung ebe nyakallo ka tlung ke a o leboha dula o le jwalo dula o le jwalo dula o le jwalo modimo e motle ke eo
re ke qale ka pinena ya Moramalete ke o tshedise ka yona ho se o hlahetseng o se le Outbob Member Rewards e tshwara selemo sa pele bakeng sa ho keteka. Outbob Member Rewards e arolelana boleng ba dimilione tse 200 le lona ditho tsa Outbob. Ditho tse tshwanelehang tsa Outbob nkang karolo le kgethe pele ho la 30 Mmesa 2025 ho fumana karolo ya lona. Kena ho selfservice.outbob.co.za kapa etela lekala le haufi la Outbob bakeng sa thuso. Outbob re moa bakeng sa hao. Ho na le melawana le dipehelo. FSP 20656. Wo Helang, di take away. How pay? Demoso ena ya tsa ditjhelete o itlisetswa ke Sanlam. Motsewa. Di take away. Di jari le teng ka tlung. Okay ngwanaka, ke a tshepa hore ha o ja mega eo, wa tseba hore o ja tjhelete ya lefa la hao. Ho bua ka tjhelete ha se bothata. Qalellang ho bua ka yona Mzansi. Kena ho livewithconfidence.co.za ho fumana dintlha tse felletseng. Sanlam Life ke mofani wa insurance ya bophelo, tshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao. metsotso e 21 hantle ka morao hora ya borobonga. Ha nako e eme tjena ke nako re lokelang hore rona le wena re bue ditaba. Leeto la bophelo ngwana mme a se papadi. Leeto la bophelo a se pikiniki. Ha o le leetong lena la bophelo, ha o fihli o dula ntse o tsamaya. Leeto la bophelo si o leetong le lenyalo le jwalo fela. Le lenyalo le jwalo fela. Ha o kena lenyalong, ha o qala o kena fela lenyalong, o tsebe hore lenyalo le tlo o botsa dipotso ka semelo sa hao. Hai! O tsebe hore lenyalo le tlo romella dipampiri tsena, maqhepe ana a tlhahlobo ka semelo sa hao. Ka semelo sa hao. Dumela momamedi eo ke mo ratang. Re metsotsong e 24 hona jwale ka morao hora ya borobong. Ke a kgolwa le hona jwale o ntse o araba dipotso ka semelo sa hao. O araba dipotso hore o jwang. Ke dilemo o le lenyalong, ke lemo tse tsheletseng, ke lemo tse supileng. O ratana le Pontsho, ke lemo tse 10 o ratana le Maki, ke lemo tse 12 o ratana le Nthabi, ke lemo tse supileng, ke tse 5 ratana le Mantwa, ke tse 4 ratana le Angelina. Hona le dipotso tse wa ipotsang tsona ka wena. Hona le potso tse wa ipotsang tsona ka wena. Hona jwale o ya monka
kapa o batla ho mo etsa fela sesebediswa sa hao, o nahanneng ka yena. Di a qalella jwale dipotso tsa semelo sa hao, di a qalella dipotso jwale tsa merero ya hao, di a qalella jwale dipotso tsa hore na o motho ya jwang, na o tlo bapala mo. Wa ipotsa hona jwale, wa ipotsa mankwe hona jwale hore na o tlo bapala mo, o etsang wena. O nahana hore o tlile Orlando Stadium mo, kapa o ile o Ellis Park wena, o Ellis Park Stadium mo. O a botsa jwalo ka ke bua le wena hona jwale, o a botsa, o ipotsa dipotso ka wena. Ebile o dula le yena, le dula mmoho, o a hlatswa, o a pheha, o a tereka. Motho e motle bophelong mona, ha o kena bophelong ke itse ho wena ho na le dipotso tse o kopanang le tsona, ha o fihli mo yang, kopana le dipotso tsena le leratong. Di-question paper tsena di teng, a skise hape le lenyalong. Potso tsena tse matla tsa tlatlobo di teng ka semelo sa hao. O jwang, o motho ya jwang. Ho na le potso e nngwe, ke potso ya boraro qepheng lena la dipotso, e botsa ka leleme, e botsa ka leleme la hao. E shebe potso, e shebe ngwana mme, e shebe. Hona le nngwe mane, ha sheba ke a botshelela potso ena, e shebe ke a botshelela. E botsa ka maikutlo a hao, hore maikutlo a hao ke maikutlo a jwang. Ya botsa, e botsa ka e shebe potso ena, botsa ka maikutlo a hao. Metsotso e 29 hantle motho motle ka morao hora borobong lenaneo ke makgulong a matala ke sonta bekeng ka jeno a ke le shebane ka tlung ka moo le na le matsatsi le sa buisane ke matsatsi ho sena thabo ka tlung ha ke sheba o teng ya senga robala ka moreng ya bana o teng ya senga robala ka phapusing ena e nngwe ena o teng ya robala mfatshe ha ke sheba fela ka mahloana ka moya teng ya senga robala fatshe o teng ya senga itse nna hona jwale matsatsi yana ntse ke robala heso ntse ke robala ho mme kwana ke itse ke sie motho le ntho tsa hae metsotso e 30 ka morao hora ya borobong. Ha ke manyo
ke mang ya kenang jwalo ka tlung e kgolo ya Makgulong? Oh, ke Oliseng. Roratau. Tsa botswa dipotso. Tsa botswa dipotso, tsa botswa monna, tsa botswa mosadi. Tsa botswa dipotso, maqhepe a dipotso tsa bophelo. Bophelo ke leeto. Empa ke leeto le na leng dipotso tseo kekeng wa di botswa university, tseo kekeng wa di botswa TVET, tseo kekeng wa di botswa Techniconong. Bophelo bona le dipotso tse special tsa bophelo. Le lenyalo le na le dipotso tse ikgethang tsa lenyalo. Le lerato le na le dipotso, hobane lerato ke titjhere. Lerato ke titjhere. Ska etsa phoso. Mohlomong ebile ho na le mo e lanteng a e sa lapalong ena. Mohlomong e lla hekeng. Lerato ke titjhere. Ho ratana ho na le mosuetsana mono, ho na le titjhere moo. Ho jola ho na le titjhere moo, ho na le mosuetsana, ho na le ho na le tlapangollo moo e botsang dipotso. Kene fela fela o kena mojolong o nahana hore ho na le dipotso moo. Ha o di fumane university dipotso tse. Motho a ka o qaka le tsamaya ka koloing a fetoha. Ao qaka le ka koloing a fetoha molekane ao, a fetoha mohlankana wa o qaka emisa koloi ka thoko, a o etsetsa moferefere ntho so ka o e bona. Aba o theole koloing ya hae. Theole ka seta, o theole ka ditebele, theole ka ditlapa. Untso le koloing ya hao. Yena o tsamayang le yena a re nna ke bula monyako ke a itahlela. Jwale o tsewe ka nako eno bophelo bo botsa dipo a re ke a itahlela. Bebu a re ke a itahlela. Ntho tseo nketsang tsona. Bekeng e shweleng re ile ra bua ka nnale e kudisang batho ba bangata dipelaelo. Ka jeno re ya kae? Ha re ntse re o popola le moruti Maine ka morao ba re fumane dipelaelo ho wena mona. Ho na le nnale e nngwe e ngwana Chiefy a sa tswa kopana le yona ebile o ntetsetsa o re mokudi enwa yeo ke ntseng ke mopopola ya kudiswang ke bophelo le dipotso tsa bophelo. Ho na le ntho e ke e fumanang. Ke re ho yena Dr. Maine o e fumana kae? O re ho nna gore honna ke ifumana ditsholofolonga
tsa sefuba sa motho ke re maine di tsholofolong a re ke fumana mo hona jwale metšhini ya ka e eme teng. Bana ho ekeditsweng pasekeng ena ha Boxer. Reka Coca-Cola Original Taste Soft Drink 2 litre tse tharo ka 69 rand. Danone Ultra Milk Custard 1 kg tse tharo ka 75 rand fela. Se le feteko tse fetang theko tsa Boxer pasekeng ena. Hela Tebo. Eya, A ke re side hustle ya hao e tsheditswe ke loan ya Capfin monna. go jwalo. Mme loan eo ya Capfin e ntse hore ke hape 10k. E se tla ka loan ya Capfin. O tla bo e mong wa bahlodi ba 10 ba beke le beke. Etsa kopo online ka po ye lebekeleng lefe kapa lefe la Pep kapa Ackermans. Promotion e fela ka la 2 May 2025. Capfin ke mofano wa semolao wa sekoloto. Ho na le Dumela dipehelo le ngwaneso. maemo. Plan smart. Think Capfin. Metšhini ya ka ya o popola ha ke fihla mona ditšhonofonong tsena tsa sefuba motšhini wa ka o ile wa ema ka lehlakoreng le letshehadi ha o ema wa kopana le tshehlo e itse pele mpolella hore na tshehlo ena ke efeng ya tshwereng motho enwa ka re mofokeng e motle tshehlo eo ke diqoso ho phela le motho ya dulang a o qosa mohlalifi e mong hore motho ya phelang ka ho qosa o na le lefatshe la hae o phela lefatsheng la hae lefatshe la hae le teng monna kapa mosadi ya phelang ka ho qosa monna ya phelang ka diqoso o na le lefatshe le wa phelang ho lona mosadi ya phelang ka diqoso o na le lefatshe la hae le wa phelang ho lona ebile o na le fatuku tse wa di sebedisang tseo e leng tsa hae fela monna ya phelang ka diqoso o na le lebanta leo e leng la hae fela le wa itlamang ka lona ai ya Teboho monna o etsa jwang na ZM o etsang ha o roba di haka nthwena o etsang ha o roba di haka nthwena jwale o tla masapo a shweleng o tla masapo a shweleng empa ile masapo a kgonang ho bua le a phelang masapo a tsebang ho bua le maikutlo le makukuno masapo a tsebang ho bua le dipelaelo di diqoso diqoso monna ya dulang a qosa o phela lefatsheng la hae mosadi ya dulang a qosa phela lefatsheng la hae kgarebe e dulang e qosa e na lefatshe la yona leo ke keng wa le utlwisisa e na lefatshe la yona kgarebe ena leo o sa kgoneng lo le bona mohlankana ya phelang ka diqoso ho na le tsela e wa hlapang ka yona mohlankana phelang ka diqoso o re mohlalifi ena o na le tsela e wa hlapang ka yona o na le tsela e wa itolang ka yona hape o na le style sa hae seo a bang le sona sa ho qosa ho na le pattern ya wa itsamang o kile wa bona nkgono mamoratei a rokela ngwana Jeresi ya Maria
go na le pattern ye wa tsamang ka yona monna ya qosang go na le pattern ye wa e sebedisang ha tlo qosa botsa mosadi ya dulang a qoswa hona jwale botsa monna ya dulang a qoswa ka ntho tse wa sa di tsebeng gore ho phela le motho a jwalo ho bohloko jwalo ka ko lebe monna William molo wena Ntebo le wena Fusi ke a leboa le wena mogolo ke na le wena ka ranana ola magulong a matala hona le ntho re seng re ifumane ditšhonofonong tsa sefuba mona ha re potele ya batshepe ya rona e popolang e emang ho diqoswa nako nngwe ngwana batho qoswa ka hore ke a o bona wena e ka re so o ratana le ntate ke a o bona wena e ka re o ratana le motswalle ke a o bona wena e ka re o ratana le motswala wa ka ke a o bona wena ko o shebile tjena o rata ngwaneso wena ko o shebile e ka re o ratana le ngwaneso diqoso tse ka reng tseo ke leboa hle monna Setjhabaledi mama Fupu ke na le wena Masabata diqoso botsa monna ya phelang ka diqoso ke a tseba ebile o ratana le mang mosebetsing tsamao ilo ja mo tswang teng tsamao ja mo tswang teng nako nngwe ho tle qoso e bohloko ya hore wa ntoya wena ntsamaela dingaka wa loya ba heno ba loya mma o ntsamaela dingaka nana o kela magulong a matala o na le mo motšhini o dutseng teng bophelong o ngola tlhatlhobo ngwaneso bophelong o na le di-question paper tse o lokelang o di araba ke kopa tshwarelo o na le dipampiri potso ha ebe nka di beha jwalo tla ntshwarela le teng ha ke nka fela ka botloloa ke potela ka mona ka Spelete Street ke potetse fela ka Spelete Street ka potela ka mona ka re butle ke potele ka Spelete Street ke re ke dipampiri tsa dipotso ke nke jwalo wa nkutlwisisa potso tse ka reng tsena o kopane le tsona Techniconong kapa TVET College ha o kopane le tsona university e ka ba University of Tallahassee e ka ba university mane Missouri e ka ba university mane ya Arabia e ka ba university he kholo hona le a reng hona jwale ha ke tsebe ke ne ke batlang mona ke qoswa ka ntho tseo ke sa di tsebeng ke qoswa ka ntho tseo ke qalang le di utlwa ke qoswa ka ntho tse mmakatsang ke qoswa teng ha sa o qosa ka ditlhare ngwana motho a rena ebile ha ke di sebedisi ke motho wa kereke ke motho wa kereke ke motho wa kereke nke phela ka thapelo ke tle ke mabenkeleng hona jwale hobane nako ka inkisa go borrakgwebo butle ke tshware rakgwebo di fana ka seriti ho ya ho ile o wena le ballapa la hao di lefa tjhelete di horeng tse 24 e kenyeletsa grocery transport le pulo ya lejwe ka ngodisa batho ba 13 ho plane e le nngwe
fumana phomolo moyeng wa hao ka jeno. SMS lesedi ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng. Ngwaneso, o tswale ka ntho tse fetileng hobane motho o tsamaya a ikentse le teketifi la bophelo ba hao. Ye bophelo bona le dipotso. Yena eno mhlankano ratana le yena o tsamaya a o fokisa hore no utlwana le bomang. O no ratana le bomang. O tlo qoswa ka dintho tse fetileng tsa khale tse seng di bodile tse leng mabitleng. Qoswa ka tsona. Sondi a re ntate Mtaung diqoso di bohloko. Ke bona zeta di betere ye diqoso di bohloko. Motho ya qosang bare o na le lefatshe le weleng la hae le wa phelang ho lona. O bare tsela yeo a qosang ka yona o sebedisa dinale tsena tsa o korotcha ka tsela ya hae. O na le patroni ye wa tsamang ka yona ye wa qosang ka yona. Sello Abel dumela ngwaneso. Ah Yey! Ha! Oh! Hallelujah! Amen! Mothemo tlangwane sombrene ntwale ke akilibile ho moramaine. Ha ke sheba kwano mona ke mametse hantle. Ntate Mtaung ho qoswa ho bohloko. Ntate ntho buang ka yona ya itsahala. Mme wa ka o ile a hlokahala. Awa ka baka la diqoso. Awa mme ka baka la diqoso. Ntate a moqosa. Qosa ka ntho a sa itsebeng. Momamedi nomoro ya mohala mo re fumanang teng ke 086 000 3084. Hore ho jwang o phela ha bo diqoso. Ho jwang o phela o le ka church office. Ho jwang o phela o le ka kantorong ya diqoso. O tsoswa bosiu. Qoswa ka ntho tseo mmakatsang. Nako nngwe ntate wa ka o qoswa ka mmao. Qoswa ka baheno. Nako nngwe wena ausi. Motho ya qosang o phela fatsheng la hae. Ha kore ke nke momamedi le mong ke tle ke mutlwe ka jeno lena ngwaneso. Ngwana se le sedile ka jeno go qosa ka ntho tse siko. He batho
ngwana o phela a lla bosile metshare empa ha re tsoge di matsogong a modimo. Ngwana wa qoswa. Ngwana wa qosa ntate Motaung monna ebile o ile mo sile. A qoswa ka ntho a sa itsebeng. Ka ntho a sa itsebeng le gona re le lelapa re makalletse ntate Motaung ke gore ke re fela he ha re tse modimo sebaka etse mosebetsi. Anto di matlona ko ke ora le shome ke na ke lokelang ho lata moruti Maine ka yona ntate Maine ke kopa gore o tlo o kene re tsamaye le wena mofukeng wa ka e motle. Ampi letsante Rurimo Ampi Rurimo Ampi iletsante Kia dumela Kia mo la tela mofukeng e motle. Ntate Motaung. Mofukeng wa ka. Yo! Bophelo. Ah, Maine. Bona le dipotso. Kakata. Tsena dipotso tseo bophelo bo re botsang tsona. Ore ntate Motaung. Hey! Ho tloa dikolong tsa thuto ya mantlha. Ah! Ho ya ditsing tsa thuto e phahameng. Ai. Ya tlhahlobo yo botsang dipotso tseo bophelo bo botsang tsona. Tsama mofukeng. Re phela nakong e mpe haholo ntate Motaung. Ai. Yo bophelo bo re hlomang dipotso. Hey! Potso yo soka o e utlwa. Potso ntate Motaung yo soka ba o kopana le yona empa bophelo. Bona le dipotso. Ah! Me lefatshe leo re phelang ho lona. Ah! Fatsheng lena na bontata rona. Ntate Motaung. Ah, Maine. Dintho di ngata. Ntho di ngata. Jale haeba o ya sekolong ba o fumana thupello. Thupello ha yo botse dipotso tsena. Hallelujah. Thupello ha yo kenye nyewe. Ah, Maine. Yes, sir. Ha! Na o entse eng o tla kgotsofatsa mohlang ho leng jwang ha o tsebe hore na o etseng hobane jwale o dula o swa letsatsi le shebane le dikela. Tsama Maine kaka. Ntate Motaung ha ona bohloko ba o qosetswa dintho tseo sa di etsang. Ha ona bohloko ba o manewa dintho tseo sa di tsebeng. Ha ona bohloko ba o tshwana le ba hore ka matsatsi o dule o ntso bolellwa dintho tseo soka ba o di etsa. Ai man. Momamedi a ke tsebo re na lenaneo la makgolo le o fihlela o le o kae. Oh yes. Ba ke a utlwa ntate Motaung ka ditsebe tsa moya hore o na le momamedi eo lenaneo lena le qetang ho tlosa kgoho pelong ya hae. E le se ka qeba la hae le batla le fola. Empa re bua ka dikoso. Ngwana batho ha robale ke dikoso. Hallelujah. Ntate Motaung ke bua nnete hore ho na le mafelo a beke ya mangata. Hey! Mo behadi tshepe re ntse re monyakure. Ah, Maine. Ai. Jale ha hlahana le yo buang ka yo. Ah! Re na le ha inyolo. Ke ka re ntena taponyana ena e re ikentse.
Maine. Inyono wa ina le nthonyana e mafura. Aha, chisa. Mafura nyana o kekeng wa khona ho atoloka ke ya mofuta o jo. Chisa. Me a re sheba re fumana hore kankane hona le mo ngotsweng ha sesane jwale ha re se re sheba ho ngotswe Dikoso. motho yenwa bothata ba hae ke dikoso. Hallelujah. Ntate Motaung ye mong ke tsa o swang ka tsona ye mong ke mokusi. Hallelujah. Bothata bo hona mona ntate Motaung santsane le hona jwale hanke ko eke ko kopela a re ke re mathele lentseng la Modimo. Hey! Santsane le hona jwale re be re se re mathela ho lona re ke re botse molomo wa Jehova ntate Motaung re phela ha bohloko. Hey! Ka dikoso mathela dipesalemeng tsa 35 momamedi re se re le dipesalemeng 35 ntate Motaung le qhepe ke le feng ke re ke 479 Pesalema 35. ntate Motaung Ke ho yona moruti Maine. Hey. Momamedi re atimaneng ya 20 hobane khotso e hlokwa dipolelong tsa bona ba rera ditaba tsa ho thetsa ba bonolo ba lefatshe. Hey. Ha! Yo! maphelong a re phelang hona hona le maeba o re sitwang kapa a re sokosokolang ho a fodisa ho a tholla pheko bane ke maeba dipoleng. Bua Maina, bua hle monna. Ke bua nnete hona le mabitla ka jano lena ka baka la dipoleng. Hallelujah. Hai. Yes. Ah. Pika baka la dipoleng. Ah. Ntate Motaung mo pesa le mo bua mantswela hore hobane. Hey. Yes. Yo. Babu nolo ba le facts. Obonolo. Ah, Maine. Ah. Ah. Re tloya mabenkeleng ngwana mme. Ntate Motaung. Momamedi hai. Maine o etsa jwang? O re lahlela Pesalema 35. O re shebe temana yane abo 20 mabenkele. Funeral plans tsa clientele di fana ka seriti ho ya ho ile ho wena le ba lelapa la hao. Di lefa tjhelete di horeng tse 24 e kenyeletsa grocery, transport le pulo ya lejwe. Ka ngodisa batho ba 13 ho plane e le nngwe. Fumana phomolo nngwe ye nngwe hao ka jeno. SMS a lesedi ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng. O batla le hae la ditoro tsa hao. A go hlae ka mona ka Princeton. Akata Estate. E tla o fa bophelo bo na le ntshireletso. Phelo bo bonolo ba lelapa. Bophelo bo na le ntaolo. Heke e ya laolwa. Ebile ho na o jwalo ka lebala la dipapadi la bana. La boikwetliso ka ntle mane. Wena ape o ka nna kgetha mono.
kgetha papisi tse pedi tse tharo tse nne tsa ho robala. Ho na le dirapa tse ikemetseng, o ske wa fetwa. A ko letsetse bana ba Akata Estate. Nomoro ke 072 865 0449. Nomoro mohala 072 865 0449. Kapa o ka etela ho lenovaconstruction.co.za. Ke bona ba Akata Estate, Princeton. Motho motle dumela, re tlabela hape re ya mabenkeleng metsotsong e 20 ka morao hora ya 10. E re re nke leeto lena le wena. Ntate Motaung jwale ke fumana mane ho Facebook ya Lesedi. Namnaka o re a loya le mme wa ka o hlokahetse. Ntho ena ntshwere ha bohloko ho dula le monna ya re mme wa ka o ya loya, mme a se a hlokahetse. Pelo ena ya ka ha ina thabo, ha ina thabo, ha ina thabo, ha ina khotso. Kakata maine Ntate Motaung menwa a rometse molaetsa utlwana hore hey ha re ke moaisa ha maine o etsang jwang ha re ke motho wa motseng o mong ka patropong e nngwe ha ke re lokise ha re ke mosebetsi mmoho le ha hore monna wa Ntate Motaung na kwena ha e emetjena maine ke a tseba hore malapeng ho kanna ha tlala dikgapha hona jwale. Askis Mena ya re ngolletseng o qeta ho sisinya mo ke tsebang hore boholo ke mo re na le bothata. hey Monna wa ka monna yeo ke nkileng sefane sa hae monna yeo ke mo tliseditseng bana lefatsheng monna yeo ke mo etsetsang dijo monna yeo ke mo hlophisetsang hore ha tswa a bonahale monna yeo ke patang dikali dikakata tsa hae monna yeo ke mo lokisetsang metsi mantsibu ya hoseng monna yeo ke etseng bonnete Ntate Motaung bohloko ke bona sebeletso ena bohloko ke bona re lematswa ke batho bao re ba ratang re lematswa ke batho ba leng haufi re lematswa ke batho bao re ba buletseng dipelo re lematswa ke batho ba mehopolo ya rona e ithatetseng ka bona mme yena Ntate Motaung o na sa bueng le yena o buella dimilione tse mametseng sebeletso ena mena ona buella Afrika Borwa a buella Lesotho a buella Zimbabwe ona buella Afrika ona buella Europe ha re monna wa ka ntata bana ba ka o bua mehloho Ntate Motaung ke kopa o nke lekala re ke re titi sa hanyane hallelujah Matela le khepela makgolo a mane o bo so yendisa mona makgolong a mane mashome a robedi a na le metso e supileng 487 ntse re le pesalemeng re tlohile pesalemeng ya 35 le pesalemeng ya 55 ha re ya pesalemeng ya ha re ya mono e mong a ngola re Ntate Motaung nna ntho nngwe e nqakang ka mosadi wa ka o re ke ratana le mme wa next door o dula nqosa ka dinako tsohle la ke tswa ke ya mosebetsing o tla mpolella hore ke ne ke tswa jwalo ka koloi ke reversa hore mme no a tla mpone ke qoswa ka hore ke ratana le di next door qepheng la 48 re mpa re phomola yes maine yena ha re ngolla hore o re jale mosadi wa ka
ha mosadi e itseng tsatsi le leng ga ke mmona jalo ka Adama ka re ho yena yenwa ke lesapo la masapo aka yenwa ke nama ya nama tsaka mosadi ya tshwanetseng a bolele dipolelo tse ka metsi a maphodi pelong yaka ke yena mosadi ya tlisang sebabole pelong ya jo ha lena mosadi yena ke yena ha tshwanetse a lokise moalo ke phomole o nkgahla ditaba ha ke phomole o re ke ratana le mme wa next door ke ratana le moaisane Ntate Motaung ke nahanne re re etsa mohlonga fatshe empa ke kopa wa tsa boatametse ditene atametsa samente ke nana re ka hlara etsa moshwelella re sere le pesa le mene ya 50 ana le metso e 5 re theha temaneng ya 10 le na hey e bua maine nkabe ke mamella hola ya ntlo yang ke yena ya ntsohela matla nkabe ke ipatela yena monna e wileng mokana le motswalle wa ka eo re neng re buisana le wena ha monate yo wa tseba hoja ke serane ke tlo utlwisisa yes hoja ke batho ba hole ne ke tlo utlwisisa ya ne ke tla utlwa haeba ene le batho ba bang ne ke tlo amohela aha empa jwale ke wena monna eo e le mokana wa ka wena motswalle eo re neng re ya mabaleng a ntlo ya Modimo le yena ntho e shapang ha bohloko ke yena ruliswa ke motho o mo ratang hallelujah bohloko ke hore ha o shapuwe ke sena sona wa se tseba o se amohela empa dintho tsa sena ha di transferela ho motho o mo ratang yes motswalle wa hao moratuwa wa hao Ntate Motaung mangolo kapa melaetsa re fumaneng ke ra itlhodisa mahlo oh yes taba ya re tloileng ka yona kore nale ya bekeng ena nale hensena ke dikoso tseo poswang ka tsona hallelujah ngwana Modimo wa dula lekgotleng la dinyewe ra lenyalo le babang lenyalo le batang lenyalo le senang polelo ya lerato ha o bona mosadi ya ratang banna ha o bona monna ya ratang basadi Ntate Motaung bohloko ke bona mona ga se sera se etsa mona ore nkabe ke mamella haeba ke sera empa jwale ke wena motswalle shebile na itshware maine sehlopha se fetileng makgaolakgang selemong se fetileng sa dipapadi Masandawana ba batla ho fihla makgaolakgang hape ha e le Makhosi ba dumela hore batshehetsi ba bona ba tshwanelwa ke tekete e ikgethileng ya ho leba makgaolakgang ena ke semi-final ya Nedbank Cup sefetwe ke Mamelodi Sundowns ha ikgisetsana mahafi le Kaizer Chiefs sontaha sa la 13 Mmesa mme e tla haswa ka potoloho ka tsela ya streaming ho SABC Plus le SABC 1 metsotsong e 30 ka morao hora ya bohlano e mamele le tshebeletsong ya hao ya Lesedi FM ka hora ya botshelela mantsibuya ho ikisetswa ka motlotlo ke momamedi ntse re tsamaya le wena khotso tse ke ba sala hare Pasekeng ena iphumanele Spar Feaster basket ka 99 rand fela swipe rewards cards ya hao o ipe monyetleng wa ho haba tsohle tseo di rekileng mahala fumana 2 liter ya Spar sunflower oil ka 64.99 o boloka 15 rand ka di-rewards kapa 6 pack ya di 1 liter tsa Spar Low Life full cream low fat kapa fat free milk ka 89 rand funeral ona mapato re fana ka ditshebeletso tsa lepato majwa boleng bo hodimo
catering, grocery cover, le tse ding tse ngata. Ha o lefa robe setho sa boiketlong, funeral directors, 200 rand fela. Ha o batla lesedi le felletseng, o ka letsetsa nomorong ya 016 1100 016 1100 kapa wa WhatsApp ke 083 788 1620 083 788 1620 kapa wa refela 065 9807 065 9807. Boiketlong Funeral Directors and Tombstones. We care in times of sorrow. Ntate Moruti Maine le Ntate Motaung ke sebetsa le mme wa ka. Monna ka o na le o bua ntho e otlang pelo ha bohloko. A re mme wa ka o mpha banna. Maine. A re mme wa ka ke sebetsa le mme. A re mme wa ka o mpha banna, tukisetsa banna mo mosebetsing. Maine wa letsa molodi o hape. Yo, Ntate Motaung. Ka utlwa fela Chukopa re kereme mona hanyane. Hey dikoso. Dikoso. Ai Maine. Ye mong boleletse ho itso wa loya. Ai man. Ye mong boleletse ke molamo wa hae ya rojisitse abuti. Mamela Maine pele o kena tabeng ke tsao jwalo o tlo phaphalla. Dumela Ntate Thuso Motaung le Moruti Lefu Maine. Mosadi wa ka o dula a nkgoba hore nna ke ratana le motswalle wa hae. Empa o dula le motswalle ngwe hae letsatsi le letsatsi ha ke fitla ke itswela mosebetsing ya qala taba hore ko bone wena o ratana le chomi yaka o moleko wa monna. Yo, Ntate Motaung. Hey! Jole hobe. Oba le ebalena la dikoso le kahare. Ya Maine. Ai Ntate Motaung. Hai re tsere ngweta. Hey Maine. Watseba re o sababa re sena bopaki. Re o sababa ka baka la pelaelo. Empa bekeng e fitile re buile o di pelaelo tse ding. Oh yes. Di bakwa ke empa ha se mo re lenteng re mona di qoso. Amen. Ai ona le momamedi ya sa dulang hantle ke di qoso. Yes. Ona le mme a jetsueng ke ngwana hae wa moshanyana mo jetsa re wena o bolaile ntate. Ai Maine be butle. Di qoso Ntate Motaung mena o phela ha bohloko. O qoswa ke bana ba hae. O swa ke bana ba hae bare mabona o jele ntata bona ka tlala. Man. Bolaile ntata bona banona ha bile di pension. Mosadi wa modimo ba mo bone o phetse ka tshokolo dilemo tsa lenyalo la hae ya eme ka maoto. Hey! Ke banna ke basadi mena ke khale a phumwa mangole a koropa metseng le metsane more a thole dijo bakeng sa bona. Ba ke tsebe ke me o fenya ke bua le yena le ntsile na le rote o phela ka ba dikoso Ntate Motaung. Ke kopa o bua nnete hore e holo ke a bona mafu a leng teng. Oh yes. Ha ilena la dikoso. Ai lo jesa dijo ha bohloko ka tlung. Ai Lena la dikoso. Hey! Na potsedi ngo bo ipela yena hore na ebe o sana le boleng bophelong bona. Hey! Yena ya dikoso ke a ibona. E ka o amoha le seriti sa hao. Hey! Moruti Maine yena ya dikoso ke a itseba. Yes! A ke tsebe Ntate Motaung le momamedi a reng re ne re phela hantle. Hey! O fihlela dikoso di fihla. Yes! Ntate Motaung ke bua nnete re ka kena metseng le metsaneng dikoso di entse tshenyo e kgolo. MP! Entse tshenyo e kgolo.
ona jale ke bua le wena Hallelujah. ore ona le emo ne mantle sebeletsong ena Ntate Maine. Mofuke. Dipotso tse leng teng bophelong le ka hara lenyalo le dipolelo tse Maine ake mehala ke ena ya kena 086 000 3084 mo mamedu tla re fumana teng Maine hona le engwe ebile ke bontsha Morena Jobo ke re ho yena ha ke tseba ibe Maine o tla ntumella hore ke bale ha ke tsebe Maine rona o tla ntumella hore ke bale na ntate Motaung empa pele ya moruti Maine a konyarele ke binese Maine kapa ke ke tshware o ya qoswa motho enwa ha ha ke sheba ka se shebela hole lengolo lena kapa molaetsa ona o fupere bohloko bo tsebe ya momamedi kekeng ya khona go bo amohela kapa tsebe ya momamedi keke ya khona go mamela bohloko bona ntate Motaung qetellong momamedi re a utshepisa ngolo lena re tlo le bala a ko rutlwe momamedi hanyane fela re nke momamedi enwa momamedi ska bitsa mabitso a batho re a o kopa hle o kile wa qoswa momamedi o khawile momamedi o moyeng hona jwale ke re kopa o hlomphe lenane o lena khotso o hlomphe le ditsebe tsa momamedi re bua ka diqoso ha re utlwe re a kwala ke bua ka qoso Mthemtau ke ya ikhalta le lebitso ke ka tlhalosa le lebitso la mofumane wa ka mara Mthemtau ke la ba batla polaya ka ba qoso wa batla o ipolaya o go betse sepetlele ke tse di go fe o robetse sepetlele la qoso le Mthemtau ke ka tau tsolo o qoswa ke mosadi mona wana na o ipolaya how askisi man empa modimo he hey kana ga go tlile ka ke ya pila da Mthemtau re a leboa Maine monna o sa tswa sepetlele modimo a mo phamisa o a phela gona jwale ntate Motaung re leboa mohau wa modimo amen ha ke kopa a ipalle episolo ya Paulus ya bobedi ho ba Korinthe kgaolo ke 12 temana ya borobong ere empa morena a re honna hey mohau wa ka wa o lekana momamedi a ko epete sitswe mohau wa modimo wa o lekana ntate ka lebitso la morena Jesu modimo wa ka o hlotse dipelo tsa rona icon o tlisitse moriana yes go ba ne re sa kgone ho bohla hempanana o lena la thusa ntate gore bohloko ba rona bo tswele pepenene ntate ya ko re thuso re le ha re qotse yes mohau wa hao ro apare hobane ke size ya rona temana ena ya o qetela o ifumane kae a ko ibitse momamedi a engole buka ke ya bobedi ya ba Korinthe buka ya bobedi ya ba Korinthe kgaolo ke 12 kgaolo ke ya 12 temana ke ya borobong temana ke ya borobong empa morena re honna mohau wa ka ke size ya hao wa o lekana hai Maine tsona o sotse o mohau wa modimo ke size yes le eba leo le tibile mohau wa modimo ke size hey ya eba leo mohau wa modimo hey wa o lekana mo monso o pitika o sudubane ka hara le eba mohau wa modimo Paulo sore modimo are ke tswere size ya hao Paulus
surapetse ka makgetlo o re go na le phatsa mmeleng wa gago empa mogau wa ka Paulus ke size ya gago Hey! wa o lekana ntate motheong ga re fe modimo sebaka a etse mosebetsi Ke a leboa moruti Maine. Ambi letsanti rurimo ke a dumela mo fihlisitse me ke a leboa Anthony Makgetha Tebello Tokojani Lebo Dibiera Modimo motle o motle ka nako tsohle Johanna ke a leboa Tabati re a leboa bekeng e tlang ke tla bala molaetsa ona ke unkile hey ntate thuso ebile hona jwale jolo ka ke bua le wena le moruti Maine e re ke kwa le hona teng mona ke tshware tshebeletso